so obia bibia ade nya bia no to so na o ha adwene si for mama ajo akabiso so na fe men ko na men komra na de beto so no o se men komra no peso jale bomb no twetena nyame yadumo tena Sakina na barikisu Sakina bi wano ka say Sakina ada wala Pacho mada Sakina bra monyo so nim to mento ma na wani nye Sakina bra ntamwe mam pacho wi de boko so anya boko sa last year me eni juma wo so amejomo tafo kwan so me ne sister ba ko e frere faate ana ayumre bi me ko dwale baae ana meto me hu se me phone bele ana me fa papa kuma ba ko ono so ye praja juma bi awo so amranda about ho a ofrem na okacha me se wode me na mama boy bi na ai boy ne ye ne damfo nti boy ne ye ne damfo no wo se wo pe oba ama one na atrase ana me suyo mate nti wode ne na me na mama na obe frem na me suyo mate nti ayumre na ampa boy ne frem o frem na obo mi din na me se na ho na frem a minim nipa kora wa bo mi din se wo se mi kunu na me se mi kunu wo se na me suyo mate me da ase ba me ya ade nyambo akina o suyo nti ade achi me wodwo na o frem na me ka jam se me wodwo mo nti ma e busy minti mindi nkom nti o ma ayumre na me ne di nkom no na o ka jam se ono no pe ba wale ba ono won wale da se me beti ase ma ne dia me mbele fie ne di nkom na me se ene dia minti mi mba fie ba o ma Sunday na me ya de membra di Sunday na me koye me koduru honom na me ne di nkom na me ka jam se me dia mawo na me ne be ma ne dia ya jai nti na mba kuma se bedi me pa na o se ene mema yentrase na msuyo mate ma me penese ma be ma no menene trai me kofie ne ya wada me san ba me ba menene daaye no yinsa bam ana me ka chanse me ko me ma me mo awosirim na me frem papa so ka kire ne se manya be ma wo so wo peme nti yinsa bam nti mbeba o see you be ma ne bebia na wote no na oni bla ba abet kan ho nti wo ko pa dan ahan ye ama menene kotra honom me baketo na me ewo me honom me de me bane koy be ma no soli a wo be bu me bane saa o se ma amfa me bana nkwa me hu me wale ne ho deda na msiyo mate o pesika ma me fa me bane nkoy na o disika ma me na me de me bane koy me ko duru stream ana ne busa fo ba on be stra me eye me ho ade na me san ba ya me be duru be ma ne honom me ne be ma no te honom ma afre ma hu se be ma ne kwaya wade me faso na enye eyemba asem na oye okọ dwuma na oye je ne dwuma okwara so dwuma me kunu ko dwuma anajo 11 12 na wa bafie me ko kan na o se ne wa faso ma se onyi je ne o kam ana me se wa fa kofi akoda na wa fa kata o se ko yi je ne wo dwomu ho na jam kwa me menda fie na me so me ya apemfo na bibi ye ma na jo a ho na me be frɛ no afre wankasa me kan na ye ntoka na wo bumi me kan na ye ntoka na wo bumi me kuni bumi saa afre che me ko phone ahu se aye ne mpena ana ne onu ne eye voice calls ana ne mpena ne ye man na me tie na me frɛ girl ntoka me ne girl no honum saa phone wo pame me saa koto abu me ama pame na me koto gotam ene me yefunu ni nyina otu yefunu so to gotam me to hweye gotam ama me yefunu gotam phone to gotam so yefunu so to bu koy to as me yefunu bo gotam na me ba kuma de o ma o nya me na ma ne ka chance se na be ma ne yemiu ntu o mbla fie mbehwe baba kuma ba ya me bie dan me nyama nyina otutu me nyama nyina ade bidie ya magu me nyama ne nyina ana papa kuma friend ka chane se o mbla fie na wa ba ne fie honom ho na wasa se didi papa kuma atem na papa kuma friend ne bla ba ko ka jana ne bla ne se o nko ye case na wa ba na wo be bomi a o mfa ne nkotum na papa kuma friend papa e wo sirim ka chana papa se e ma ne mfa ne nkotum na o ba o munsiesi asem no na papa kuma si you papa kuma ba ya mi kunu ba ya o ne mi papa kuma ntoka o vio na papa kuma se akora ne nyem na wa bone dia ene me so me fa nchew
sada ndem papa kuma ye na adwuma obu no papa ade ne ko police station ye ko ye na omokan na police fo e ka cha me say sisi na aya wale asem me pesa mo yende na me say o mu sisi asem no na wo yede na wo mlafi na mam frem say me minim na o mo loke be ma na wo de ma da cha o me ka say me ma chi mi kuna kutum na me suyo mama te nti me ma ye kan o police phone se min kofi na min koda mi ko fie koda ye ade a che mi kunu san ba ye police phone kasa kire no o wa central su police station o mo kasa kire mi kunu ba fie ahoma che na wa san ba bume o bume de ne na tia me yase no friend papa o phone so ka cha ne se o be kumi no ma ye mo police na yi ne ba no ama no no ma de ma kosie no wa de ne san wura mi hwene mi se aha na metiam na fie hofo epie ba na mo jimi ayi na ye de paper form no na me so metam ne ba na me de bonati na o pie o dwane bia minim so o police station honom me ko hospital honom central so no me ko duru kwam na mete hwe na ma mbidi nso gu mi ho ana ne sister frere ne sister no so fresh yae ana mam ne ka chane se o blind what ya hwe o hono ho na mi na ye ne ya ntini blind friend na shiru na be fa me ko hospital one na sidu nso nkasa so na sidu na be fa me ko hospital central so ko so am yale agi aduro ma me ba fia oba afie na 100 cedis da honum na sidu na de maame obisa me se ho na maame sika na me se wunua na asidu ona be fa me ko hospital o ankasa e chire biem eno kura enuru busu mienu wasa bume adana wo pia na ajo 2 mi kunu mba ye mintimi nda na me frɛ ne black cha ne se wunua ne mba afie o tu so abona ne black se o apemfo wa bo wa ma to gata mu nyina chi ne chire okodo ma ya se mba na ajo 2 wo mba manda onsamra no mabo na manda ti e chiro kura wona ma be ma mi hunu bobo so won hu mi bobo da Misa o de hu be ma no mobo mi hunu bobo pa ma so de hu mobo hu mi bobo na o de hu ba keto mobo ti be ma ni nti sa yo ba nti wo de ba ko tresere onu hu ne mobo onu hu mobo to aso e me fra ne black chance say ba amba fie o ti untumi na faka ho minda na ne bra say apemfo samre wonya mba fie na bibi ya ne so a dem ho ana abeje no efie onso wo so wo ma men kasa obia wo fie ho opie ba na mini fie ho fo te hodi nkomo a na ne ni asesa na ada ne ntoka satam na te adoato papa fie ho omuni me pa me bume sa na me hunyina ye me ya o pia na wo gene no o wi na wasan kasa gise menene da obo wi ama wo petra o wi na wasan kasa gise menene da gise menene se da na me ho ato me ade che na o pia o ho ato na no ho ato na no ho ato na me mama me na da onja me bro ma gise wo bume me adia de ni je na ye ifi fe wo de ni je na ye adambo mumu de di su na yi arewo na wasadim abura na obo me na me de ko esirem se me ko wo no me ko ye mam e wo ka me na me yem kra hye me huni na mojani hono me ko ekoduru hospital on Zebile hospital o mo se me bana wu afre me fi moja nkwan wo me ona bo ma wo bana wu to ai me bana wu ye eto me yem ana mo ko yem operation buronko a o me yem operation wi me ba afie ma me kunu ma me ne bla yere emo gina mo se me ma fa me kunu achinti na me bana wu ye ana o me yem operation na me se me kunu bo me a kopim se me betai ma so ma me wo ne de ene de mo ntimi mfa nka manya se maka se me ma fa me kunu chi me so me mfa me kunu chi da de fie hokula ye be wale asa asem no ana mo di kan kire ukọ be ma waze a ukọ na nya o be jana jano emfa na chinda ti sa asem ne de eda yo tirimpa efiti yeso amo be pem ye nkula abile wati nti me mfa me kunu chi me kunu ma metimi ye me ofie me ye oblese ma fie ho ensu omunu asakọ me saba ye ma o to so na ku me saba ye me ko papa mo hono awon baba wana me ko ye na omo horo mu kuro ni saa na
ekuro ne ye ejaye me nko hospital nko robiem me ko ma me wona me kunu frame me say o pese any week me ensemble kuma obi a wabu prepare wo ai na me suyo mate na me frame papa kuma ka cha na papa kuma say ai awale de sa ti kono nkum ai ti bra nti uba obeyo de me wase me ko he me mba ne 2 weeks kura na me mba ne niji kura na me ko ye me kunu say wa ma me ntena hono wa ma ai me ko ye me nduru 1 week mpo me ensemble kumasi me a me gina me so ahomache a me firi me bra mo hono beduru ma me say me kunu say kofie ne na china ne black kumasi na mse ma ntimi mfa kuro wei emfuro ka ensanko kumasi ntimo mama ntra kakra ma me se de be ma na eka no e na be ye adwuma ntimi nko ma me suma ma sei na me komi kunu nufi ye operation obehwe o me se na wo kumasi ya o ma na kumasi ya hamne Afghanistan o ma sirem o me ya operation o ma sirem yo nti du krosa tranke mu ba am na bepe mu to say me san ba ye no 3 weeks na me nya menses me kunu sa dentina ma nya menses e ye se me wo na ne humanto onya ba na ne kumanto ne ye na ne busa me afo nyina wo no de onya wo ye minya menses wo ye me sa da no me sun efie ho na o free race course ba sa da no wi na wo san be di me e di na me san yem sa anyen so wi no so fa me Woman, ai obefa me sa wia no sa efa na obefa me sa da na wia no ene no nyinsa na me sanye ma o san sa se sa boro me pia market ko ye adwuma o so wa ma me mpie me de by force me se mintimi ntina fie ho sa abre me mba ne pesika me nya bi ma omo na me de ahoya na me de pia market eye adwuma kakra papa na me ma ai na ma me tifia me kuro nwuye na me anteno ye honam ya anya hoya sakida me kumio odi hoya odi honam ya azadi hoya omwa ba hoya ko ye adwuma me kwa me de sa na me pie o ma me jene na me yejo so o ma me jene sister fati kunu sister na me ne yedwun no kunu na me kacha na o ma me jeni afro me tonga me kunu hu se edwuma na me ye na e koso no o kojo jomo ka kachira papa ne se anya ne yere ne me ntani kwan se papa ne ma me nyama na me nton ntum papa ne njai na papa ne fere na kacha papa ne se papa se da me ne me kunu tina me hunu suban no ka be ya ajai na won pe bi mbreme because me be person pie market me ka kire no o so wonya bi mame by wonya bi mame a me tonga wo hu se e ko ye mame ne de anya wo yere ne me nti e be ya ajai na papa ne jaye odi niama ne breme me ton niama na niama no so odi breme no so ma won fa niama papa mbreme si eseki na de na si na so wo ho na me pachi ye tuko hinkuro be se busum mienu nie afre me kunu ba efiri ogfiri market ba call bi eba no enye metete na me bisa na wo se ne Brazil ana me se anaje we me gina ho yire ne me sola ho ma che ko market Aziz yire su sola ho ma che ko market tama Aziz ba fie na wona na yire bedi nkomo ada no ana Aziz frel oboa wo se aya no kure afre metete ya aya oba me fa call ne sister ba yo na get ne friend na me peke ye na ne bofu se adentina me peke ne call na me phone to na me kodai o kasa me ho na ma edi me kasa biem afede wo se an necessary ni bisa me se ada na me se o ka cha necessary se call na ma peke a o kan ya ntina ne bofu yi a me kodai ma kasa e wo ma me ne me kunu da ho na me kunu da me so se ne yere ne me a wada me so girlfriend na me kunu wurisi me so okopeke ko owurisi so osi sakela owurisi so ona ne owuri free so aha na me bufu ye na me sola ahomachi na me kodwom no me dware wie na me yi na ma me ko ya na ye girl na ma na me yi na ma no e de ba market nti me ba na me frɛ no me ko rescos company me ko ye ma nyanya ma me ne me ma me kuma mo na ye saba ana me frɛ girl me frɛ na opeke na me chia no na ojesu na mbisa ne se ofiri he o se kuma se ha na esiri na me sisirim o se ha ofiri me kunu me kurom wo Ambrose na me so yo me so me firi pusu ga ba me wale Ambrose woni mblasa yiwa
wose wonimu no ana me se wonimu no wose ana me se wonimu no na wo frɛ no wose boy ne na afrɛ no na ono wo frɛ no boy ne frɛ no na adwo nti wo sola ho te kina dia asem na okatero ne yenko ye ne muntente ma me frɛ girl didi matem ana me so me didi na tem okade na che girl ne didi matem sa me kunu se me ya se kan kanti ana wa anye ma yifro me ni suban nti me di me kunu ka me kunu ntimi nkoje ne market no me ka no na asem ti wo friend mplan wie de na wo kura bayo me friend mplan wie me ko fie yumbe no me kunu so didi matem sa akopim se me ko duru fie wo so wo mbie punu no e ma me nwuram ana fie wura ne mu kan ya na me ko bie punu me ko wuram e ho na me kunu sa se eboro me kunu bo me wo se wo bo so me say me nyem 4 months ni manto e ya na ma wura da ba no bo nanu kukuada na fiera na ye na wochumi nsa obo me na me bo ni dua na me ko mo ofa mo honum ana ma mo frɛ o frɛ ma mo ka chan se me ma bo ni dua ana ma mo frɛ na me ka chan se wa ka chan mpena ne se me ya sekankan di na wa anye mai fro nti so na me so me ye de me bo ni dua na me ko mo ofa mo honum isakira ela hotel so wa kai mi yesu so obiara ya wo kukuada yesu so yedimika onkoto sorry hey kukuada ne yesari elimka anya we matias obo nanu kukuada nya hotel nanu kukuada okoda ne duane nya sa ye koda ne duane ba ye na kukuada we ya na wasan abo me achina week na wasan abo me no achina week no kura me ne sa dai me so le se me nuanso me hiti nso adwale wase wo ma me hiti nso ni dwale me ko dwale nso yunu ana wasan abo me nanu kukuada na obo wonu nyina papai oba pemfo ye ne hu nyina nso atwitwa ma chinyina de na odebo o di chada peja we The price of caller tunes ring is oba pemfo 30 days. ni hu emu wires padlock Fia me na me hu nyina sa me share do me share ri o bia punu fia me twena na ode we de bo amiti osa de padlock ni bolt me ti say eye me ya ma te ma so nyina me ba bia me woro me hu nyina pai on for manko eno aden ma ebra me brabo obema we sa me kan ma me no be show inti mama se me tio wabu wunyem wabu na wunyem bu so me se na obuma obani wi me sete se me nyemi kosire mba format na o sate bu me sa pem se me sa kosire me sa ko ama kwara ne wu la na wu mi ye operation wensi ho se wo ko beba se wo ko wo mba wensi ho wo ye ya wasa betra se e wo ba no sa moi no amu ahyem fe na no kukuara hwese wunyem bu so me ensa wo sa bo belt burunku why case am ya teno me ko ye case wa hinkro mo no no na no buru na obo me ko ye case ma me se am ma mo chi na abeya asema ti wa me na me de ba chi no na me bo ni dua na me ko me sa ba buru we ya obo me sa ko police o wa we se police chi na bia ye ye case ma mba na me se sisi me be case abusiafo ne se me ma ye nka ma ja o ma nka ana me sa ba ya wa sa bo me o me se me ko bo ko bo ama e woni pose na ewo obe woman be wu bia jawo me wu se me ko obi andi me say se wu a wo papa obe wu bia ma wo uba be wu bia ma wo uni obe ma be wu bia ma wo uni wa na ewo me nko a ti se wo de you keep bow unyem na wo to from team we me some way gas cooker wire gas cooker na what the boom mama fanje no down my girls in me fa wa beti ni kire fe machinyina mama wuro fe machinyina na bia ho eni tase fe me na hwe me na nyina me se me ho na me nyina me kasa nyina awade na me de kasa tase nyina me ndi duan eno ndi wa week ne me ndi aduan monfa ukuru se sayuba sayuba wo fine oye wa hinkrom ofin so
took on 2 months. Oya de adwuma. Oya je na adwuma o race course. Na o san twa abobo ya kan. Abobo ya otwikwan. Oya na obi beto je na wo so akoma ni pakoro. O twa ko din pa o. Ne bla mo se o me kan o mo nka. Oba pinfo. O kan o mo nka. Na wo ma me ne wo busuafo na mo se bra no nku na mo wan. Me ma mo wasirim. Me papa de me papa wuye. Omo wan. Obo wo no omo wan. Mo ni ha. O se me bla mo se o mbo me. O burmia nipa obi nipa o kan asem kire ne bia o wi na o san ka kire me asem asese wanye me sei o se ye fie ura se an o mama no nso ne nsuo na oba na no ya mane so ne nsuo e so ne nsuo abegya papa bi kura san ba fie onum se o patent to papa ne san mo nja na o mbom papa ne me mfa nche se me ka se me de che na me boan me twadro ma nyame ma mfa nche papa no me ka che ne se obi ne yere kona o ba na wuntimi mpata dia ene ko makura mesa no bia wo jimi nyam kwa na me jimi na wo se wo nkume me nya wo jimi Sakina Sayuba na homa ne kosisia brante na ye na dwen se woni de ntia yedin ofi se bisuafo ta na chi okuru kura be kasa sa konti wodi nsamfo papa na we posi be se Ghana e wo so bi be yake so amakora mo am sori mo akochi ni pako yesa memma no be kunkuma no sa I don't know. Sakina ko hospital. Mama ko hospital. Mama maybe na do ma hande si na me ko in Grom hospital. Mo ko twa scan no ehwe me ba na mama na mo mama do. Doctor CBB are you okay? Jane jo kran kwa. Men ko gro bro. Ko srem ko mame ho. Na kokowo asumdue mu. Na bro dakro. Obawa untumi nsore. Na na ye wada me ko sisa me nwa na wa bu me se prama nini o. Ama me so me fast kan na me twa na mo ma sei. Hey. Ma. Run for your life. Na me ubeku mi kambia o tumi ka chamba papa se ubeku metratwene na wadwane. Na me ko so mu ka janse se ubeku metratwene no. Na wo so de me maka na wo de nenam. Me ma wu so wo de me maka be nenam. O kai maka na wo mbo oba biem. Tumi twa na se kan pa na me sa kan nsa. O ka jam se sa me ma twetwe kote sa se ne kote be solo mpo wonim. Me twetwe ye se me wo buru me na me twene kote na me nya no na me kan nsa no. Twa kote no so. Kaso siti. Ema mombo ajobe mo. Ma. Yedia sam debia bo obi benya wa na fi yade amama kama sam ene yade no ti ana Amadi Alternative Health Center yadi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver ehun na techema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina na ntiabre enso ntimi nko ye betu stroke na se ede ma deku amonya wa hoto wa opase massage ye miamia wotwetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa Amadi Alternative Health Center wakuma yade na tetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade bia fruit trisukope munase de enya no nko say any yade ana enam yade na tetewo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye baba ba show Amadi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo Amadi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624.
So and then in some year course ho na asefemi papa no ne yire na obeka asem no utie nsem na omo kana Auntie Naa ye nipa bi a o ka asem a I say ontie o but no otie pa na wo hwe enkomo na ma me di no a bebi wo ho a ose nukunu no obi kura wa nchen na so obeka bi kura otumi twabo no ti Auntie Naa de ba kwa ya na manage woni se ono besa frɛ nipa no be ma no obi sense aso charge sisi ne de abo ya na mpeni foka se udi ka okota wundi bi eti no asamo na Auntie Naa eka no u case bia e fine case ma Auntie Naa eti no de be ma no e bo no na ade ni nyina ene de ehu pan ngo so ba pemfo de untumi ntene won se mbo no ana ga na ankra no emra ma kwan se be ma obetumi atene won sa bo ba mu pretu de extend no ena na no so no minim se o kasa de na ne ku ponchi na no na ho no de ko se ba ni bi wo ma no odin pa e ma ni bi wo ma no de wo ka 10 o be ka 10 wo ka 20 o be ka 20 enya de obetwa ma o eti o kan ya na wo bo no on so be obeka o kan ya na wo no obeka na no ho no na no ho no sa na akwafa asem bebre dia ba but na sometimes hardwin emema ni binumu ema no ho fono omo a na omo take side decision no bema ni bebre ema no omo fono omo a na omo take side decision no obetete oba no na oba no ko no dia na afide wenya access na wasa ko for foforo e na betena fie ho no ne te ebi wo yesa ebi wo so a oba no timi take no ma bi advantage say nukuna awale no anase ono nuku nete eti no we kwampo de onye ne ho ade eti no mintumi ngira mu nka se waye ne ho ade anase onye ne ho ade bi onye ne ho ade eti this case no oba no ho fono no o se oba se ye no wo twempena na se ye fa foforo ne no nante ye se enti no bi bo no se odom fiti ase de ne ko wie chire na ye basa enti fiti ase no nte odofo ya ye hwe ne ye sa no bi de ye no nyum because moment na woni ni tu anamo no ubi bia wo ye ya en fe na o de fa wo no eno ne ade a ni be ma na ni je ho be ma ni bebrenya odo se bia opoba no matter what the situation there be ena ono so nedwuma na o ye no day na out na obehie ma na ma bebre wo nedwuma no mu de ono aye ni business de obo no modern chene yire de ne ho ofe chene yire de ne so ne to chene yire de o ye ni bebre ntine sa nipa na okonya no anase nipa na be ma no de ni hu e wo ne life mo no omodoso enti so ba fie na so o cheke oba na ona ne te no ene bi o order na free mu a no hu se no oba na ya abaje mi fie ya boso ona ono so de nyankopon aso se onyanye ho ade to onyanye ho ade ne de anytime you to ni unye confusion no wa wo te koma no ko there say obaga say bi e wo bu kwase anti onsumu na wo sum kakra bi no ko ne baby but man be brave take advantage and one thing is say you know no man be was utu omufo a omumpo utu omufo a say so ba no wo kwehia be ma no na be ma no pe no na auto duane mani di otantare hye no obi kura to me ka chance tena fie manye djuma me hwe oba no be jatumu na ono ne tifie na ohwe no kama ba no fa nto ne tim say be ma no to na ma me di ne echina no ebetumi dumbre bi ma me ho akwa kire me be ma no omfie mi anase bia de bi wo na me hie bibia be ma no omfie mi ene se be ma na afa ma me so a misumi nya be ma na ntama me a misumi ndi enti ma no bebre mfa nche omutim sa enti owo se be ma no e ma no se ode we bibia opa bia de ma no na wo hu se oyo okay so or who say oh you okay with the oye bia enti na ya na sometimes na e man bi wo ha okwa tina wale mo se me ko na ntisa na odada me ne say minim girl bi boy no odin baby a baby na dwum mo no akoye ne champagne no to cake na de otumi nu aduane wa oda omo mo dwum wo nyina obi ebenye bi ba ye da omo ya efro no na be ma na ka choba nse se mo na me be no ano wo busuanfo beje omo de dia oso copes kana so kono awode. You see, and ebe dum bi na ho akoshemu ebi no sa time no no anyam sa time we use mo ayemre sa time ne bi ono anantikwe waste time
na fi de wetwem na life mu a on fa wonye biem ndi si an we no ni confusion on ne ko ni na se oba ni mfiri no so nye se bia oba no na e bia na so odinti na oye nsa no da bi oba ni firi so a ope the problem ni na no se oba ni firi so a de ope and according to the Auntie Naa ne ka no Auntie Naa obeti be ma no we tie be ma no so ne side no wo say asam ni mfiri be ma no na mom ifiri oba no na mom no e ma ne de sa bebedi utu omufo a emfa so enti here memory Auntie Naa yaba no here life ni different no and man so no your life ni different but wo no more kasada wo che omo say no mebi sei ya na omonti ase ye nto aso na ye nkotie Auntie Naa ho no ye mresia Gana mai yedi asam de biabo obi benyewa na fi yade amoma nkama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e de ma deku baby atenia ma yenso ya siribi yeso anu yenka ho antena yenso ya siribi o papa bi awurade enwu yanimu ase papa bi na nyina eye odumununti atena tebu na yadai atene kura atene adum na bro so just anyom ne mame odumununti tebu no atene mane yesu ya siribio my baba god no semos wama mikra niachi miracle working god. When you say a thing, you will do it. You have done what no man can do. Amma mikreni aji etiria mensare aji bebia Auntie Naa waji bebia overtaking has taken place. Easy ayama na yefe ria mensare aji bebia menyonyam na aji bebia overtaking is allowed. Easy ayama kasadi anatani atani tebu natani adia natani atani Gana mai yedi asam de biabo obi benyewa na fi yade amoma nkama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akwa to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke ye airport to our Auntie Naa Auntie Naa one and no. Ye komo kakra. Ye komo kakra. Na enkomo ni na ni se the airport so enne our Auntie Naa ho no. Ba akon de ye ntumi anko ho yi. Ebia next week airport no de and I said this week ye afi e kina kwani na no. Ensam to ma yeso ye be share ideas ni yeso yesu de kakra bi afiri because Fantini nuzuna yesu wa kwawire yi ofa say the yiri nuya na ehun aba se bebre no ade ba ko say bebre no eyo madwin say emoja Fred e mo fa no simple sa na ti o bebre eyo madwin say emoja Fred e mo fa no simple but o mu nim the consequence a ewo mu say we yiri nuya we yiri busuani na wakofa na efie we create a lot of problems e da beto busuani mu na baba na kasa na funny e na asam no oni Auntie Naa ka no o taking as a joke because of say o won say oba na asam na o ka no enku bebia Auntie Naa say on sira kwan free na edwum na omla I say o tumi sira kwan free na edwum na omla because of say o ye edwuma Auntie Naa say mesira kwan dey ama because ono no o ye the overall boss obetumi asira kwan dey ama na otumi aba na obeti dey o be popular I see there on to me the oba, but it's like sideway no a coso. A fabino a free a marijuana money almost sisters etna our blow mukuno. Sanko mo de kagala ma wa ha na karso to me bi ba me share my ideas kakra bi na yesu ade.
hwe emani bi wo ha ne sister ena wakofa na ba one ne sister kun na ete one ne sister na nga se tumi nya kokoduro kototo ntade se eye abayo no ho be fe one ne mfie ho be sha ntade eye kama oh address no no aye kama no ne mfie ho opasa abofra no ho ye fe se bi obema so ne dwaman galama na kan o se bema sole a o chense de wabodam entiri na wo bema na yi ho no esole a ete se de wabodam enti bema ekohu oba bia se bi o dress style bi na se nyame honhum ni ni mu a tio nyame honhum ni ni mu eno nsuru bone a otwu mu tan obetemte ana 2 Samu frano so aya no mkotena omo sister nchen a omo no mukunu ni sister ni kunu teno tio eya na no mebi wo ha nkola ni nhia ewo saa fie o no teno 1 entalehemu 2 sikasemu 3 ebia phone 4 ebia opobi obetuma communicate no anaze ebi kwa nipa no kwa ofiri bi ba no kwa wasoro dada no de ba en saa no mani nyina no obetena fie no mu zen sister no ni kun sle no mu boss tadwe no mu yesi no mu di odo no mu didi bom a ohun a ono so fili se enkwado so be sade ni bi what you say ohun a ono so fili se ono so nya sade ni bi ede ope because omudu sa teens age na bibia omo de vi mena ye omo bibia ni obusuru wo wiase what is saying omo tumi hia wa omo hia it is ade no ono di na ni hu ofie ho no draw attention say Mrs. Stay na wawale baby ni ma mi be na wawale hwede OCD odo nti ono so na adwen imagine me bebre nti okoda na dwo a ene bebre na ekọ no tirim ebia na fie wona ote no onya chance mpie enkoye na ade because dey bia ono ne sister ofie ebia ono ne cost stop ebia omo fa no mo kwa ha nti onya time de empie nti onya time mpie no omo modin yan say obekwa bontin o obenya you say onyibi ofie ho a obeje saa ense be ma no so hu say awofra no me ana metete no 5 years 6 years 7 years 8 years 10 years awofra still odaso didi mi say why kama why no me a ifie akokọ so ye chewi a ye mo okro no eye ifie akokọ na be ma na ye say obekeka esense awofra no odinani ehu say papa no na eto na ma ne di otantare ma ne hye ohwe ne sister man sister so we fam man sister ginchia wo kokuru mo a kofo ka say okuna hwe oyiye ne de orim say odono so koma na odo so benye the same mwoni bi enti onpupuniti enti enye say bia sebio papa no koya no akofo se abofra no one ne koda da bi won force ne da nya de obe force no say abofra no me force na me ne na koda da bi enye possible on force no na mumu no de se ono abofra ne be kasa no ehu se abofra ne ni beje ho ena sabio akora bi oba betno bi enchen bia no be me bia obeteki saa nyoma ne bia wo ensama obeka a kira abofra no ana se ene ya abofra ne be ya che no wehu se akwara no kwanda no ya wa akora bi wo a na no ya tro o kan se mi ya che na no de kodin komo and sa be many reading na hu say no abofra no say me ni kodi nkomo bebre a wan hwe na da no nkomo be so dem no be ka me megu ase won ka me because ye wa akora bi o na adwene wo fom obebi obegine bi otumi di nkomo a obi aka che no e sikra na obi kwa yi asem kito bi ba otumi kana de no chance no be ma no nko but ye wa akora bi wo ho a o ye secretive che ade no bo na no se ma ne nka o na wote sen ti member no start studying some kola na hu say no ade we ya kola we be kache na o de betu ni team akola we me kache na on kan kire obi a nti o de side university team a no o pem ko sa daku no onya no na essence abufra no onya access enko abontin enko ye de opeso ye na nkonya asem ofi ori nti no ko to fi nkukura na mo awe o mo mbere wa ofa na normal until say promise bi bebe mu a ebe faili tio sade betumi akoswa but ebetumi abanse bia be ma na kanza one ne bedon ba kanza o mama ne bibi obeto fun ama no ana batantala ama no ana batampa ama o mo no do munyini a onpe dan onpe ka onpe bibia ade o pa say man phone o to phone na iPhone man collect one na obeje so te say o pa iPhone man na de ne je hu ono de wekunukula
ana oton tade ma no poboa wo de week bia tantale ma no we kuno amo ade amo pa no na to credit bu no phone so on pa hwe bi so that say ba blaster for no the gala man blaster for pay for de what is an man dada na on pe maniska no or peska week bia or peska da ene ma ba we mu de to she ne sem kura o okay enti e ya na sometimes promise ne bam na amane sa na we twa no na da foforo bi wasan so a promise no no ansan fa ma no wasan na koda eno na ma e ya na nkola no hu ni se no akoni sisimi te bonza no wase da fon no na obi edi nkomo se oh e ya fanse hu no obi ya de ne nipa na ezi o se ah me anka me ni se me anka me ni se me anka me ni se to beke kasansam na afidie onso gina so na one yes ade no ti ore be ade no bo se abofra no ohun papa na no asate mu na hwe nanim ohun papa na no odwa ohun papa na okasa ti bonza na sister na nanim nkura no papa ntumi suma na otumi tia no so na je butikala ba ne nsam ne bi o se we yi ni ho de ja kire do je se papa na kororo no ho a kire ti awofra no hu no oh but se ke omo line na omo kọ no emu da ho na se mi yempie mu a wonti da oh nti yeah no most at times ekọ Auntie Naa na Auntie Naa the formula kwan so but abofra no nso no wa amanyema bi anye lusa emnya possible obi ani obe force obi na sada na o repu no gidigidi obetumi su ama sada no o se saba be to se papa na repu a osu ye problem but ye obebi o ha ono ne be kan sa omo be form wadwia but obebi eche no na akobu aka akra ne sim ebuka ne sim na afa akra no na wo ne shi eno na tumi ma akra no soro efi e ban san na da tuni tim se be me bi ono ne be she bia ye obi on kan na pere de so ba no nyame anya wadom na okohie bia asebi obeke bia ono ko no boot for boot because onim say mun kan kole mun ba da na won na ko bibi obi ya wo je nesi ho nti na ama man bi most ono ko no boot for boot unya se ne pa o say wona me na ma miska obi ya ni business because on fa no do ma mo bi echi no na wo de adwen bi na ede na mutrim what I say and as 16 years up to 19, 20, 21, 22, 23, 24 no. Our life is different no. Yeah, the more co speed. Oh, qua speed now as our normal co races. To me, you know, ma, you better keep quiet. No probably better. So it is and ama a coban sano. And yes, be a memory bua, said you was say to the extent that there be. Oh, a crying will feel cry, nickel be your best share. And tell you, remember, ni bia or quadruple besos na die. Oh, no, chicken, no, you may be away. Sister Nan of a tantala namano. Sister Nan of a dressino. Or one I share and tell you, none will be any more papa for the one see woman command. Nay, say, and I know when was that Nukumano. Oh, we the Kumani or made a Kumayo. Nasa. So I say, ain't it? A year not most at times and Colony Bua or more journey. Said the sister in yes, our lady. No betalo humpa na say obehye sister na wale no humpa normal because of say the sister na nya the sister kura gem tu okura no ba gina onkura enfa no obegina ba no on dwini nkochi na asade no so nome say wudi mujafra ete say de ya chi wogina woni etwa odwan egu so mi asa kesel sa mujafra say wunua o yede nua no wakofa no now only the who you normal we call but enemy best start say taking faith on you no we say yes ejuma pa enti enye normal sa say okwa no wakofa oba oye wunua oye de nua no wakofa no na one ne koda debi enti me bompa say Auntie Naa mama akwanaba studio Auntie Naa mama akwanaba studio o dia na o machirim. Oh, but we say you ntwedwen ngunu so ya nyanya nkomade a e be take faith for guy no so because why born waka moja mienu abomu anom ai akọ we pa oh nti yense bebre nti ene the equals one Auntie Naa ho no na me de mu enchemu ye share ideas so ye na ye share ideas nti from my next comment subscribe YouTube channel no my Zoom and Focus News on social media.
we dey ensama nam social media ene ye ka wasem we enye ade a eya asemo ensama ekọ social media edika se ye ka bi ene ye be ka wasem enti o follow nya asem na ba ye betumu a ne ya kire ya adwen ne bibie etumi kama na etumi esunsun ade enti be fa bi wo ha enye content ba ako ene ye de bebrem ye bebrem bibie de edika se ye ka no ene ye be ka eni kwan se ye ka ye nka wasem enti Oyerepa Afutuo ne de ye aka me ho satami ya ewe ne ya share ideas ni bobo tizisi abotumi no comment ba ne ne e kire ya adwen sa na etumi ade ai kama ya na Oyerepa de no traffic no doso to tisi ha kakra so a ebetumi abo na wo de comment de aba metumi akan ene metie ya na making count messages no ma na bibie etumi ya kama nti ndan sama ko Auntie Naa no eno na me yan fast mu infantwom na yan wi asam no sisi a na sometimes emba binum omo life no akoye ti se odwan kuma odwan ya woye ketwa odwan ya ketwa on uhu na no ho fe pa ketekete ni ho ni kapa no ofurisi atwon 2 oyobi so an ho two 3 nipa oben no so obeka no onka no so bebo na ade o omo na ade o ugina wa na ode no ho ba pian na opeso be wura mu sa na mbate eti so oba ebubu na koma wa ade bi mu na se ebuka nisimu a eye na ha no pa emma anye nipa bonefo nya mema ne ya mama na ye nipa bonefo emma chese utumi tenase de oba tenase ya kasem to oba trimu a ma oje wudi a matter what the situation eno ano no oba bia ye oba o but se wunya abotre kasa kire no uso no mu beginning wo de se onye kwa wo de woni ne tenase na wo de manu hu yem manu hu nipa ban a wo ye kire no nyamfosem oba de wo hia abotre fo ne to tama na ni age no fo ne tenase ne kansem gu na so that's all. And is Oyere ewofie ondi ne huni kasa Oyere on pet dressing kasa sebio oba ye nto no ho ewo na se ne na de oba na se sebio nkoyi a mpirifo manu ma kasa wa chense oh me yere se ni we ya yin ni se peda na ni age no na peda na anu aho na onya ntoko obekon da bi oh enti oba de otise kechire we ne den otise kechire enti kokro no ka bibi kire no but memma ne bebre wa ena me de mitumi ena me ne kasa ena me na meturufo ena me ne sei ena ne sei de bi abansa na wo be ma no so betia mesere mo eya yema yen so ema no mu ye aha ena yede mu besi wo zoom and focus news so on social media echina ye be sen atoa Auntie Naa e program no so ye sa be biom ye nchebe 10-15 minutes de ne asan aba life biom enti bomodea na kan ho galama ba ne John Dramani Mahama ye ex president Obaka University or den semi baby otudua opam mo baby asofu mperifu baby revenue wusu bempa also abeka edison ho ma aye se bebre ye omko so mi hu se ACP Kofi Boache ye papa no commander na anga sana no so timu bi wa kwa retired ba no so abeka edison ho ma eno no kwa na ma aye office chema wuntumi ene na konya beef mo se bebre chete ono se o mo anya ma ofri mo ntosi Kofi Boache ya hwan ene hu sem ye bedi nkomo we enya politics be share ideas ya mampa enti na meka say zoom and focus news on social media and some na on social media ni ye kan WhatsApp ni ye share ideas enti wo adwenchire bia no de aba agro nko a enti bo mo na kame ho no yenko Amedlab na ye na omko twetwe nkomo na yenko jedru na sebio ye gu no na de ne yale ya wo mu nyina no entumi yenko nti ye komedi Gana mai yedi asam de biabo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na atechema o hypertension ana edunya asisiale diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e de ma deku ama onya hoto wa opase massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo honam yade na edunya say madedia typhoid yade be fruit trisu kope munase de enya no nko say
ni yade ana enam yade na etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ni aye baba ba hyew Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and Cry Pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249